Patumi langwo ko along karbi delini sa hinpen jihut jipura jaimek ke patupo. Patumi mati jong ni phai thongke brai si arani mati. Patumi suri ni na inkolesia sengkan ki jut si arani pachton ponsi. Langwo ko ki juke nang adimano nangkilang. Nangi jui arara tumpen nilitum karbi delinis manja pherangke Indrajit teron ben jihut jipura jaimek ke patupo. Labangso jihut jipura jaimek ke patupo nahun nangki jui ke langke ma arara tumpen nang pajini tunalam thi non langpunita. Manjapen Indrajit teron karbi deli news. Kadom nilitum ladak karbi ang along mate ladak orjan ko depensi lo bapen ladak lang buku long sena ko humri long kini ladak ningkan suri hinira ingko raisi pini asengkan mate pini ani ba ki jusi lo mate ningkan ban pini 31 ki jusi lo kasiladak pinaan amuluk mate pinaan kelang aphaya tum stamedo ladak kilang ko ana londo ma kapen ko na naten sikilang mani di jetini kata kilang arapen sinipon kang tum kata ni di napaklang ponji lapu helo alangsun lo kata pinaan ahirahin pen kilang arada tum stamedo kata Assam pen Chenglok Nagaland kapen akhelo amuni tum stamela da kilang apa bangbo kasi lang buku ladake isi langsun adim kapen ladak pinangan kilang arara tum stame kilang katito lapen ladak ning karong pia dim lo kangte ni ladak hetini ladak na kilang arara tum phan arjupon kang tum tane la puni li ke chengsi la puni li tum gar जाफा कहानी informasi ajon ko sir आप कहां से है मैं लामडिंग से हूँ। लामडिंग आपका नाम मेरा नाम मिठुन धार है। तो आपको यहाँ में जो वाटरफॉल देखा है तो कैसा लगा आपको बहुत ही अच्छा लगा। ये कार्बी आंलम डिस्ट्रिक्ट में ऐसा वाटरफॉल है बहुत सारा है। ये कार्बी आंलम डिस्ट्रिक्ट में जैसे बेलूर घाट भी देखा है, कठेलमसू भी देखा है और सिलभटा भी देखा है और ये एक नया देखा है, बहुत अच्छा लगा मुझे। और थैंक्स यहाँ पर कार्बी आंलम डिस्ट्रिक्ट का जो लोग यहाँ पर इस साइड को हम लोगों के लिए देखने के लिए और रास्ता ठीक ठाक बनाने के लिए हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है आने के लिए। थैंक यू कार्बी आंलम डिस्ट्रिक्ट। तो ठीक है, यहाँ पे जो खाना पीना भी होता है तो आपकी तरफ से क्या बोलेगा? वो कभी कोई लोग तो दारू पी के आता है तो इस लोग नहीं, एक्चुअली यहाँ पर दारू नहीं खाना चाहिए क्योंकि यह थोड़ा रिस्की है। नॉर्मल रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा दारू ज़्यादा खाने से यहाँ में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, मगर अपना अपना ज़िंदगी अपना अपना जीना चाहिए। So thank you. So tangke langli pensita me itu mana kanu de labang so dim long lang uku waterfall long adi bang lang me seno la pelada kicho kijun kumasta me itu me thanga o katran thangke me thang si chelang kona ko sinang pachini lo tangte li la pu bong so tu men sta me arju kon pong हां आप नाम कहां से हो तो यहाँ में फैमिली के साथ आया है यार कैसा लगा यहाँ पे ठीक है। कौन से क्लास में पढ़ते हैं स्कूल का नाम थैंक यू तो लापू बongso tum stame na thanun lo alang li tum stame lang me sen lo ku tante alang su na lo meli na paklang pon di na paso na pan stame तो tangke ladak ai na hinpen kilang alas kami doktor ate labang so adi melong maka kami ini dalam pagi pagi kasi tengsi ke dalam mana ni tak Dan ke bicara kami nanti gunakan bang bol sekian teman ke intensi bang mai sudah kami ini last December dan ini masa kedua intensi ini tangke lang so alam ko long ko ang kilang ni itu itu tapi yang lompen kasi sang rumah teng karena ke adaka jelang di sana dim no itu rumah agar non dan kita nanti saya jelang ekonomi banget dan kata long contoh deh yang lang pulang tadi kita baca balang tur adok yang ana munisun tadi jelang bang no tidak itu kami don't know apa punya food di hem
ko kan Milipas kan ini telang langgang kita ini orang pikir Tangke la bang so alam ko long. Kupine mo ke bang dia ni karena kupine ke klem na dia sa to na ni. oh kebagian di angke la bantu lagu pulang kami lagi pani ini di untuk kami angse la beton telang ini pani bisa kebar di kontrol dia ini kan nanti kan lama bahasa di cakong tu bom tu tadi ini ani Tangke la bang so alam ko long. La bang ke bordan ha warpe basi na so na long ti kuri lo. Tapi la bang so ha war long bang ke bin ana ke the ke din ta me ini ka de la ke lang ko bang ke bordan ha warpe na ko kuri lo ka si. Aku pula kira itu ya naik punan ke ini kan. hot lo nang di negara di kami la pakai akhir terapi ya kan so to apa ini organ na pendidikan sila kan la nasional produk dilo ka possibility bikin kami nanti Tangke la bang so di mana kita mau ke la bang so ko do di bang bilang apa yang kau bilang lagi nanti kita. Kupine la lam ku de ko mo ke kan abang tu ini abang ke hitung apa tamu tu lah batu itu ada apa tu lebih dari ini lalu tu dan mana itu lewat es kami di tu kan menganggap apa sebana tu ini tapi kami di tu tak ibadah ini kita kami Dulu lah aku pakai asar diuri kerang hin pesta me letak lam kualong. Barti barso kido din kami hiti kami nangji isi na patini den lo la pen. Non aprang ki wangya hut an tame letak bordan konstituensi la pen letak lumadong konstituensi la hini adim si puri lo po letak ke la pupu aras tame kai ke kacera pasito pen klem la pen dara pen na senang pesta me na patini den dulu lo. So tante letak arta di onga tumista medo ladak ning ke separong dia kan tante lapu di tumista medo ni dia lalang itu pesta me aku pun pos ni tante nang men bang kan men oh kenapa lo bang kan gini bisa orang tante nali tum ke bang he misi si bang ma kali rong si ha pasolo te ladak nang misen ma oh lang misen ini dah turun Tangke ladak lang misen mo. Tangke ladak kapang khir koson lo lang misen mo kapang khir la pen tido ke damat. nah ini sen lo kapang kira ya ta hodak ta ke dua di mapir ta bang kalau la to lang misen So choro lo pu khi pen same ang thanun lo alang li tum ke siliguri pen si bang pu. Alang li tum sitame ladak he mi si mati rong si pen si alang li tum ladak choran Yung bes kami lang itum na pathik lo, alang itum has kami choro. Thank you. oh so yang Di kapre ka bang kupan kami aju kon ko tang desa na ko na pala ba. ini di pen ini satu orang pen Kante la bang ko lang mu ko lo. Ke long pen ko na ni. Ni ni li ke long mang lang ni pen ho ate lang sun ni ni na si pasolan sun kang tu ti na prang pen ke lang alon na num du mu chalo. Aprang ke lapana som alon ke lang ni ro na re non mang ke kadu kabela pega department ka lang ni pene la si non mang ka lang ni chalo. Aprang ko ni. Kante la bang ko alam sun lo. No aprang ke wangi lo pipi apa ke klem mo ke ni nang Jadi ken kamata damang ke non la kadu ko hai kang ramsu abang ke patel sonde lang ni sen ni mo kata tapi ke bola ni nang so ni lang ki pasta dari kana hai ta ke dong si anam punyo si parlong ke pan captain kan heaven kan di acar ke nang nang kami kita dak ko kapune ni lang mo kata man kan ke nang ni na bang ni men ko si tu Nanti nang itu dia lang heavy sima. Apa dong? Ini tunggu rong pensiwa. Nanti lah bang. Heavy sipen lah rong sipen dia bang. Kalau nang itu hijau ke juna long lah. Kapre atau kita hor kan Ini pen mata bang ke la kado bang. Omen ini mena pangga ko je non la up to hectare mo ano mange kado wela kang krang sa bu bang tulong ni lo gari ke de tulong tulong bara ke kado wela hayar bang ko ni ko ron pen lang kilang atu le la si dinu mang ke lang tumi kang riang krang men dak ke bang ko bang ni ngai chok ki kami Saya juga tu tengok di
Dosa lah buku pusing yang mereka ada. Ini tuh ada lang buku adung ke do ada aro adung si do lo ada kulat kibi adung nimali adung pesta me ini alam ni arju konji tangke ni labang so adi malong nali tum dokan kibi ko so nang bomma Hello, đang ở bên cái đang ngô bên ambe nali tum ke lada ka anivang si tame dokan do đi vào laki kita already tane lada ko kipi lo pilong ko ni quay cái cha đồ bò cái kiểu cái gì chị phải vui chị phải nó mình có tangke lang lông cái gì tangke nang limena bang ke cái này quan trọng tane nali ke lada ka muni lama cái lang apa yang kalandi tangke lada kilang ara tuma tine tuni do thay vì lang nó cũng bằng ta bị vàng bị xe lada kicho kijung ke so chú bị ông ta bị xe lang nó mà ke lada kang wi kang krang pe na tuma son amuni ta do nó lon kia thì cũng lon đấy Tolong. so sampai kone li kapreka kula long sin hongri lo lada ko pipi ma ke do nang litum han sampe nang khan mon ko sampai ni kalime ka so ni so na pe no dak ma lo di tante la bang so kula long pipi lo pipi kon lain salah là cái lan ăn ke lada ke lan lo teng pro dan de phak ok pipi da do ma pen kapreka ok ka long ko nang mon ta ok lang ốc lông gì là bên cái ốc gì hoàn cái ốc lông yang bên cái mai cái lông cái gì hết tante ador ba pa na ni là xong lang ốc bên sini mau jadi empong long harus sih suru lo Ada iklan kita mustana sabo tangte dola tangte labang so alam kini di kini karji pang ada lampu long mate lada kapasing tu rasai iklan mabang ku mate lada borjana ha waralong rap iklan bang ku apan sini di kini alam aja kon tangte sa kepensi badan di memang sa kon Elemen bagai ras rompi. tangte labang so semua kini ya malong labang ko an lo mun tangtang Nom jitu klaim jitu lah government pen ini pan book order klaim naik tengan bagan itu ke komplit so si kelong lo si isi langku alang sun along si kami picnic spot la family la pen ke bang sumar tim sumar tumhan si kitu ginak sot matasi pacuning 2020-21 aningkan abha parmana long si Karbeng Autonomous Council along tourism department sarlun sing teron pan ini tumahin la borjan hawar long lokal emisi mate lo kitimu sar hoipen Junri ating pen alang li ini labangso kicu sumar kicu adim apan alang li schemes na minang sengson ilo aso na sengson ating pen ini tung kiklaim abang ke pinangan abang ke kang et lason lo lasi non kiwangji aningkan aparman ini tung hot iem sarap hasil mereka junri itu labangso kacunri along abang ke ladak so park children park along mir asona mir lapen ke garden hai huya arong kipalir sengji apan ilitum kacuputang dadu lapen ke la alangli non kiwang jilang arni bangke labangso mir eje apan si dak specialist dak sonsi ponpo sompon po e ponpo lasi anso si dak children park along di po ye pan duula iklem nain dupigla
si kibang jilang arni si aku asap pen bangso children park sistem pa develop konje pansi nilitum sistem unan bori pon bukusi nilining kedam lapen ke IM tourism department sistem dak lang ku picnic spot long ke unan pen te bok het kapot kajoini pini lang litum prapjin pen sistem ikan hini kithomang bong tapuan development ilitum la lang ku along nang people lo masih alang lit tourism IM masame nilitum mahin bename churu pajer pilo kardo Oke na bangso din no. Kapre kahin arap kami geran ko. Ada hola tum kami lada itu video na geran si bandom. Na bangso long itu video na long komani bang tukang ki lada kang rikang rang. Kami tu ko khai hola so bang tukang ki manang lihin bang ko kilo. nilihin pen kipukang tu kela pahlo lada ke ahin pen kebang lada ning ciparong aporti injir pen cenglok in sumar pen cenglok pai pun ko purun atuman stemi dak bang inon bang pen lada na bangso ahawar long laso dang su picnic spot long in jir pen nang litum stemi nang li hemating cemat haponra lada an ke pangkir ponje pasti itu manutin abang putin dak ke bang aporti injir stemi atu si ahin pen ke bang bang itu as dan ini penjunirik ke lap padikrim lo lapang su di malong bang tirket dan kai kita patu pon lu putih ke bang jilang anse sumintara lo anse lapang sulang putih ni spot jika foto kusik di lini kita Na bangso din no na. Yung di bangsa na kono na pen kapre kahin kami lada kapatin ko na wifi awar sa dan ko kilo pinang solang. non dak lang ku pengis spot long te ilitum diklaim nanti du ipik askup du ladak ke li children park sekali ladak ilitum non ke bang jilang aparman kamatha pon tourist los kamatha pon tourist IP kamatha pon cinti poni konglo la pensu ladak lang mate sumar atum biju ya pan ha langsung attack men isi langwan produk sumar tuhan swimming pool asal ke selam dia lang tadu lapen ke ahin footpath ke bunai naing tadu lang lapen ke la footpath pen apera foot over bridge so ahin ke selami tadu lang kasi non langsung anak kita damji ahin stame towar abi hinuulang kasi langsung nalong an kilang damji pan na bangso atuar pupat sa menon prapjin pen ke selam ji pan itu department team sa itu alu ke bidang dulu kasi la sorting pen man ke bangji 2022-23 ani kan aparman nalong bangke nadak pinangan lahai akama sai tame chunji di living kidam Bang mau ada rapen kami itu hat. Kalau soal orang itu mati sungguh kami ini. Kalau tumpen dengan cetan dulu tentang kiladat. Bakti bahasa itu akan asal kasih satu. Semua so alam longan itu itu. Abangso barpi barsu abange isi kinangsot kasi niltum kitamtang siname proposal kita dipitang dulu. Labangso proposal long siname intum kitam proposal pen kipipengke isi barpi barsu arlusu pinsu aparman kalapu isianat pakai litum kitamtang ikan kim konrang konelon non use bomlos tame lapuan muluk ke dori isi non ke bang jilangarni sitame labangsu barpi barsu bangke aparman itu kikim ponci apanta cisik konbomlo lasi muluk ki ongku ajo ini si labangsu kidangtang kikim same non bangke dori lidel lasi laso asai same bori konbomlo Curo lo. Labangso langku adi malong kapating ko rasai stami non pidoan stami anan itu mes stami iklem ponje pansi bori ponpo tapi non pidoan ke develop tang
ang stame alang ni tum stame cirai kompon lerko cipang hit pon lerko tapi lada ki sungnai barti barso ke do di stame non kebang jilangan ni pena bangke kelang arara tum pan stame thangnat kasik sangali po kuselang ni tum stame apa sini lo tangke labang so lang buku alang sunalo nang kelang dun arara tum pan stame nilitum Carbide Daily News ahin pen ningkan kimi akardom pa zero lapen pini kijutsi 2021 December 31 ani alang ni tumpas tame ning si parong ponot kai ke kibang jian ni stame la son si litum dupet thagra pelanang ki punanang dang punanang kusi ni litum Carbide Daily News kelang arada hina pas tame suri akadom pa